Assalamualaikum kuluan sadik sabahal kir anapi mujudhin na makan ara guindulman public market ana sawi alhin perang insyaallah yalla ruh. The plane. Ay, mau kasih dito deh. Okay. Morning. Good morning, sir. I'm filming, no problem. All good? By the way, I'm Abdullah Muhammad. How are you? Good. So, what is the best seller here? Best seller? Yeah. Ansit. Good for Arab, Muslim. Do you have a recommendation what is good for me? Assalamualaikum madam. Good morning. I'm vlogger. No problem. I'm Abdullah Muhammad, half Arab, half Filipino. What's the good for me? Muslim. What? What's the best food here for me? Yeah, I avoid that. This one. This is only a chicken. A chicken, good. Yes. Do you have camel? Do you have camel? Camel? No here. No here. Even other restaurant? Yes. No camel. No camel? Restaurant here. Good. Also no. How about because I eat elephant? No. No also. If you want like the chicken, right? Chicken? Native chicken. Native chicken? Yeah. That's good. And this one, fish, Like. ceviche. Bitaw, ma'am si Bini na? Go-vlog, bitaw. Si Bini ba na? Naprang mo na ako. Go-vlog, bitaw ko. Pasensya na ako, ibundang. Si Bini na, si Bini te? Wala, undang na trabaho. Ni undang na diri di ay. Uli lagi English. Bitaw, go-vlog ko. Okay ra? Okay ra, oy. Musikat ta? Bo. Mga gwapa bitaw mo. Mga gwapa. Ko arin sa mga naong. Wala na si Bini diri, kung saan man. Totoo dapot kay. Basta kayo undang na. Sige, akong indot sa inyo ang restaurant para daghang malit. Kasi pa. Okay. Sa tanang mga mag-lunch, breakfast, dinner, ari diri sa Ipay Restaurant. Diri mismo sa merkado, sa likod, sa may atbang, sa may dia mga okay ang diri. Diyan si Madam. Si pangalan mo? Pangalan? Rin. Rin. Nelmeda. Okay, ikaw ma'am. Godlock. Wow, na may shout out rin. Shout out ko sa mga customer nga rin ang madiri kung gusto mong kaon. Si Nene, hindi mo i-shout out. Nene, good. Nene, abordo, portits. Oo. Ako nangaray ka di ay. Kuha niya, kinagan lima na prank. Ako ba daw itong tukin ninyo sa isda? Ako na. Ako ba? Ano si prank? Si Nene. Ano po ba? Ano yung Okay, salamat kayo tayo. Okay ra, salamat kayo. Do you have a camel? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. No here? No here. Even other restaurant? Yes. No camel.
Camel. Sana all. Beautiful girl, wherever you are.